sefyll am etholiad. Hi, I'm Lewis, the president of AberSU. I ran for my position in 2015 to try and bring a positive change to the Aberystwyth Student Union, and through all the experiences I've had here, I've allowed myself a platform to find a future career path for me. Hi, I'm Lauren and I'm an education officer. After 3 years as a rep, I stood in 2015 to make a difference to your educational experience. Helo, fi yw Hannah a fi yw Swyddog Materion Cymreig a Llyfr Ymga. Nes i redeg yn 2015 achos oedd Ymga wedi chwarae rhan ganolog iawn i'n profiad i fel myfyriwr israddedig a ni eisiau rhoi rhywbeth nôl i'r undeb. Helo, fi'n yw ydi Egan, rwy'n Swyddog Lles, es i am y swydd yn 2015. Y reswm oedd i gwellau'r darpariaeth yn y brifysgol. Hefyd, swydd unwaith yn eich bywyd bydd chi'n dod i weld, so bydd rwy'n gweud ewch amdano. Hi, I'm Kelly and I ran to be your Activities Officer in 2015. Being Activities Officer is a great way to help shape the way the sports and societies are run in the Students' Union. After all, we all know that sports and societies are really what makes your student life great. I would recommend running for elections to give yourself a fantastic opportunity of working with such great people in the Students' Union. It's a great way of enhancing your CV and opening up a world of opportunities for any future prospects. It's also good to get to know people around the country within Wales and the United Kingdom which share common interests and how you can take the best knowledge from other student unions and apply it here in Aberystwyth. I would recommend standing for the student union elections because this is probably the only time in your life you'll ever be able to take up one of these positions. It's a lot of fun and why wouldn't you want to stay in Aber for another year? Mae'n brofiad unigryw iawn a chi'n cael y cyfle i brofi profiadau sy'n bendant yn ei helpu chi yn y dyfodol. Ni'n eistedd ar bwyllgorau'r brifysgol, chi'n cael cyfle i fod yn ymddiriedolwr yr undeb. A felly mae'r profiadau hyn yn bendant yn ei helpu chi. Hefyd, mae'r undeb yn rhan ganolog iawn i'ch profiad chi fel myfyriwr yn Aberystwyth ac mae'n gyfle i roi rhywbeth nôl i'r undeb. You should stand in the SU elections if you want to make a positive change to the Aber experience. Pam byddai'n rhedeg am etholiad? Oherwydd profiad unigryw. Dim ond unwaith yn eich bywyd bydd chi ffindio swydd fel hyn. Bydd swydd bydd chi ddim yn cael 10-15 mlynedd nesaf bydd chi'n dod draws at heblaw chi eisiau mynd am brifo nilog, ond beth byddai'n gweud cefn o'r profiad hollol gwahanol rhwng y bobl chi'n cwrdd â. Cwrdd i llawer o bobl yn etholiadau fi, yn wedi gyda'r swydd i ddod fynd. So ie, ewch yma. Throughout the year I've been working on many projects with the help of university staff members. One of the ones I'm most proud of is the fact there are now a lot more plug sockets appearing in the library and study spaces. You might also have noticed that the library has now become 24 hours and within the next few months there will also be more power sockets for you to study with. We've also been looking at improving study space in town. With the help of the university, this looks to be very achievable in the next 2 months. This year, in Activities, we've organised the first ever Activities Week, which for the first time included societies as well as sports clubs. We're currently working towards varsity, both societies and sports clubs, and organising super teams. We've been involved in changing the official union kit, which is something you could help to be involved with for the next few years. And we've made some notice boards upstairs which helps to celebrate what you do in the society. Mae'n gyfnod heriol iawn i Ymga gyda dyfodol Panty Celyn yn y fantol, ond fi fel llywydd gyda Pwyllgor wedi sicrhau dyfodol hir dymor i Panty Celyn, felly mae hwnna'n lwyddiant mawr, a mae'r cynlluniau i gyd ar y gweill.
Hefyd, ni wedi sefydlu bwrdd ymgynghorol i ymga sicrhau bod ni'n gweithredu'n effeithlon. Wedi trefnu calendar o ddigwyddiadau llawn dop i fyfyrwyr Cymraeg a Aberystwyth, y ddawns ryngolegol, glofest, sŵn, misoedd, tymor cyntaf blwyddyn wedi mynd i llwyddiannus, a ni edrych ymlaen at Eisteddfod Ryngol yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf. Nifer o bethau bach eraill, newidiadau cyfansoddiadol o'r undeb ac i ymga, a ni'n edrych ymlaen at tymor cyffroes newydd arall. This year, I've been involved in the launch of the Tell Us Now campaign. I fought for a 24-hour library and extended opening hours on Llanbadarn Library. I've also run my own campaigns based on feedback, Blackboard and personal tutors. Fel swyddog i Aber, pethau rwy'n wneud mor belled ydy cael mwy o cymorth draw ar Llanbadarn gyda ein tîm chynghori. Hefyd rwy'n wedi cael nyrs i ddod draw i'r adeilad Penglai sy'n helpu gyda eich cwestiynau iechyd, rhwng diabetes i condoms. Ar ben hyn rwy'n fod rhan o'r tîm sydd wedi bod yn gwellhau yr wefan am y canolfan croesawu. Ynglŷn â hyn, bydd yn ei hawddach i chi ymchwilio am cymorth gyda'r Prifysgol. Throughout my year as an SU officer here in Aberystwyth, I've learned that there's a lot more to the job than you first realise. But each and every aspect of the role has helped me to develop myself as an individual and to enhance my CV, and it'll make me stand out to any future employers. Being in this role has taught me a lot of different things. I've learned to be a lot more patient, I've learned a lot of organisational skills, a lot of planning, and also learned a lot in meetings with university staff, with vice-chancellors, and kind of how to be in that professional environment. Felly yn bendant yn rhan y swydd wedi dysgu i fod yn amyneddgar iawn. Mae angen bod yn amyneddgar yn y swydd, a oherwydd hyn, chi'n dysgu sut i fod yn broffesiynol hefyd yn y swydd, yn enwedig pan i ni'n eistedd pwyllgor y Prifysgol. Hefyd wedi dysgu i ddyfarbarhau, i gadw at tasg, achos chi yn wynebu dyddiau neu wythnosau heriol iawn, lle mae nifer o bethau mae angen chi i wneud, yn enwedig pan chi'n gweithio ar darged amser yn trefnu'r digwyddiadau yma. Hefyd wedi dysgu sut i weithio ar ben yn hunan yn dda iawn, lawr ym Mhantyg Celyn, ond wedyn sut i weithio fel rhan o di, achos yn y pen draw ni'n gyd yn gweithio tuag at sicrhau undeb gwell. A mae'r holl bethau yma yn bendant yn ei hefyd i fi yn y dyfodol. Because the role is quite challenging, I've learned to be more confident as a person. Fel swyddog rwy wedi datblygu sgiliau cyfathrebu, dadansoddi a hefyd cyfathrebu. Enwebwch nawr!